Magangko indah show tule indah show magangsa antule arangko berarti Ramadan nanti sawan lebih Ramadan baru fi atau amanti jalan tu kamu jalan tapi tahu Muhammad Rika satu uang berian jalan nanti selamat orang kembali lagi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Muhammad al-Kabar itu jalan dia nanti Islam nanti dia tahu jalan dia balik usaha dunia ada negara di jalan dia Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asma'u syahada wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق الله أكبر Rabbi toko Muhammad al-Ghazat isa malika kabaran ninyo isa malika yang mata ninyo Muhammad dari gamasati Nabi Isa dari gamasati gabricasati ilmarab piti piti Rabbi toko tendahu Yesus kita menelam